Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane nankela sicule 89. 89. Jesu Kristu inkosi. Bazalani la khuluma uMabasa. Nihlala khona la eMamelodi, Thomas Mabasa. Ngibingelela ubaba mfundisi, ngibingelela bomama, ngibingelela iyusi. Ngithi Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ubufakazi bami kude bazalana. Amen. Esiphuma kude namfundisi. Nasikhonzela ehlathini bazalana. Sihlangana. Sibeka izingqondo. Siyokhonza ehlathini.
sikhalele uNkulunkulu kuthi ize ivezeke indlela yakhe. Kodwa wazalani, hayi yavezeka indlela yakhe. Umfundisi wasitshela ukuthi hayi sesilitholile ilinye ibandla. Bazalani sayokhonzela kaMfundisi. Masikhonzela kaMfundisi sasuka saya eSoweto. Masifika eSoweto uNkulunkulu wathi hawa anihlali la niyalihambisa ivangeli. Sesifikile la siyibiza Midrand ya iMidrand eThembisa. uNkulunkulu abe nathi bazalwane. Njengamanje ngiyabonga kakhulu kuze kuthi sizofika la siyokhonza sonke isikhathi sizoba nani la. Asiyazi uNkulunkulu sazosithwala kuthi asiyise kayinye indawo kuyoyaza yena uNkulunkulu ukuthi hawa senikhonzile la kosaniye kayinye indawo. Mara ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ubufakazi bami hey uyasebenza uNkulunkulu phakathi kwethu. La sikhona la kaleli sonto sikolo uyasebenza uNkulunkulu and uyaphendula. Ngangitshela ngabe bazalwane. Wayaza ekasinye isikhathi ngavelela kuthi ukuthi ngicatshisa amakamuso ngathola ukuthi lapha khaya kukhamba abantu mara bakhamba bakhala angazi waye abantu bangena lapha kume mabaphuma bakhala hayi bakhamba bobaba munye hey awuzange usangena umuntu mzalwane hey mzalwane kwafika esinye isikhathi ngathi mama asithathe 7 days ngoba abantu bafika babheka amakamuru bahamba basithembisa ukuthi babuye abasabuye. Bazalani sathatha 7 days sathandaza singasadla sathandaza nomama yaphela 7 days hayi akuveli lutho bazalani. Bazalani sithema sacedile umama uyabuza sekwenzekani ngathi labantu still basayenza into yakufana. Hayi bazalani kwangena 10 days sibuya aka 7 days singena ka 10 days saqhubeka ibize ngoba bamfundisi saqhubeka from January until to June bangangeni bantu bazababheka bathi hawu wayaza kuthi ukuthi sizobuya sinibona baba umuntu mahamba wampela futhi. Masiqeda 10 days bazalana uNkulunkulu wavula. Abantu bazofuna indawo wayaza baningi khulu kudlula lesikhathi. Isikhathi leso ngizohlangana nababa Mtsonyane sikhonza naye eSoweto. Angitshela ukuthi yena ucelile kababa bathandaza kuthi ukuthi nakhala ngazinye wasizeka. Mina ngithi we mama uthi ukuthi uNkulunkulu angaba angivivinya ukuthi no nifanele ngene umkhulekeni singayibizela umfundisi lento le asisebenze thina sasibona ukuthi uNkulunkulu uyaphendula na kene ngempela ukuphendulile bazalwane. Mawukhala ulandele imithetho yalapha khaya hayi uNkulunkulu uzokuphendula bazalwane. uNkulunkulu uzokuphendula. Sibuya kude nomfundisi masikhonzela hlathini angimbuza ngithi mfundisi kuzoba bani umfundisi athi hayi ungakhali ba kuzovela sipaka zinqolo eshopeni siyongena hlathini sithandaza. uNkulunkulu wasenzela simanga namuhla silathembisa nasingathembi ukuthi sizofika nala sesifikile la eThembisa. Wayaza ivesi leli bathi iMathewu 6 verse 31 likhuluma nathi bazalwane. Sithi konke lokhu kukhulumwa kubatsho kuthi uzodlani
uzombathani, uthandazela ukuthi ngizodlala, ngizombathani. Kutsho ukuthi ukuthandazela ukuthi ngibe nempahla ehle. Hayi, uNkulunkulu uthi asukuyekele insayidini, sifune yena qobo lakhe. Masimtholile uyoletha kukhulu mzalwane. Kwakudlula lokhu yena ukhalela khona. uNkulunkulu asibusise bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.